Lakhipuronline putoksaba Jungi tang taranipan Nongmaijing numit ki Khomjinba Pao tabirase Ahanbada Maroiba Pao Huran kiba gari phabagi khongjangda Kasar police na phagat kiba bike masing nipu sukre Silchar Betukande Sluice Gate ki akoibada CRPC ki section chamagani phumari ga thingba thamjingkhre Koko migi lamjing makhada malem sin bathungna pangthok kibagum ngarang Barak Tampak ki mafam dasu human chain semduna khongjang sangsinkhre Manipur da thokliba irang na maram oiraga awana tarba singidamak makhatana Manipur gi mapandagi tongan balup kayana tengbang pinari amasung Rural Development Organization Tolen kuna mahiroi kunhumdoida haraute amba phongdokre Haujik mapungoi pau tabirasi Kasar police na makhatana chathakiba huran khiba gari phabagi khongjangda bike nifu phagat pangamkhre haukiba irai numita huran khiba bike taramanga silchar dagi phagat ki haina Kasar gi SP Numal Mahata amasung DSP Crime Branch Koilan Kumar Das na paumi singda phongdokre haukiba tha taruk asida Kasar gi tongan mamafamdagi huran khiba gari phabagi khongjangda punna bike kunga huran ba miyoi nipanga police ki makhut chankhi Makhoida wahang pahong chathabadagi makhatana Silchar Sadar Thana area dagi scooty aniga loinana bike tarahomdoi police na phagat ki hairi makhatana police na khongjang asi chathaki gani haiba wafam Silchar dagi Ajit Das ki paw amada phongdoragle Malike aise ami courtor logot kotha patisu aru courtor pra ami permission loi courtor adex loi pela ami hebla hand over kori তেওঁলোকৰ ওনাৰ বিলাক উলাইছে তেওঁলোক অলৰেডি আহিছে আমাৰ ওচৰত আসলে এই বাইকবিলাককে তেওঁলোকৰ এটা ডাঙৰ ৰেকেট আছে আৰু সেই ৰেকেটটো হৈছে তেওঁলোকৰ এটা ইন্টাৰ ষ্টেট ৰেকেট ইয়াৰ লগত মণিপুৰৰ মানুহ জড়িত হৈ আছে ইয়াৰ লগত মিজোৰামৰ মানুহ জড়িত হৈ আছে ইয়াৰ লগত মেঘালয়ৰ মানুহ জড়িত আছে আৰু দুই এজন ত্ৰিপুৰাৰ লোক আছে তো গতিকে তেওঁলোকে এই বস্তুবিলাক যেতিয়া ইয়াৰ পৰা তেওঁলোকে চুৰি কৰাৰ পাছত তেওঁলোকে কিছুমান জায়গাত মজুত ৰাখে যেনেকৈ লক্ষীপুৰ অঞ্চল আছে তাত মজুত ৰাখে আৰু বাসকান্দি আছে ভিতৰুৱা অঞ্চল তাত তেওঁলোকে মজুত ৰাখে মজুত ৰখাৰ পাছত তেওঁলোকৰ যিখিনি নিজৰ অপাৰেটিভ লগত আছে তেওঁলোকৰ লগত তেওঁলোকে যোগাযোগ কৰে আৰু তেওঁলোকে দাম দৰ ঠিক কৰাৰ পাছত তেওঁলোকৰ মণিপুৰলৈ পাছ কৰি দিয়ে বা ইফালে মিজোৰামলৈ পাছ কৰি দিয়ে তেনেকৈ বস্তুবিলাক বিক্ৰী কৰে আৰু তেওঁলোকে যি পইচা পায় সেইটো তেওঁলোকৰ মাজত ভগাই লয় আমাৰ কাছাৰ আৰক্ষীয়ে বাইকৰ যিটো চুৰি বাইক ৰিকভাৰীৰ কাৰণে আজি প্ৰায় লাষ্ট 6 মাহৰ পৰা এটা আমি অপাৰেশ্যন চলি আছে আৰু এই অপাৰেশ্যনৰ সাকসেস হিচাপে এতিয়ালৈকে টোটাল 40খন বাইক ৰিকভাৰ কৰা হৈছে আৰু যোৱাকালি আমাৰ 15খন বাইক আমি ধৰিবলৈ সক্ষম হৈছো তাৰ ভিতৰত দুখন স্কুটি আছে আৰু মটৰ চাইকেল আছে 13খন আৰু এই ইয়াৰ 8জন মানে প্ৰাইম একুজ আমি এৰেষ্ট কৰা হৈছে তাৰ ভিতৰত ইউসুফ আলী আৰু ৰুবেল লস্কৰ বুলি যি দুজন আছে তেখেতৰ দুজনৰ সহযোগত আমি গোটেই 40খন বাইক এতিয়ালৈকে ৰিকভাৰী কৰিবলৈ সক্ষম হৈছো আৰু আমাৰ প্ৰসেস অপাৰেশ্যন চলি আছে আৰু আশা ৰাখিছো আৰু অনাগত দিনত আৰু কিছু পৰিমাণে আৰু আমি চুৰি বাইক উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হম Haujik oiragliba nongchingi phiba masida Silchar Betukande Sluice Gate ki akoibada meter chamana konba mafamda CRPC ki section chamagani phumari ga thingba thamkhre Kasar gi additional district magistrate Antara Sen gi yathang amagi matungina hairiba mafam masida miyoi mari dagi hena punbada athingba thamle mafam masida gari thobada athingba leitrabasu police ki ayaba yaudana mafam masida gari khamba athingba thamkhre Athingba si Jungi tang tara turukdagi makhatana lauthoktriba phawba chanakigani hairi panbajai mamangi chahida hairiba mafam asidagi changsilakhibai singna Silchar Saharda amangata kayamarom thoganki Manipur da thokliba irang asigi haurakpham asi narco terrorism ni haiba malem gi miyam da khanganbagi pandamda kokomi gi meeting makada malem sinba thungna ngarang Maitei taba mafam singda human chain semduna khongjang changsinkre Manipur da thokliba kangluki irangasi ingtapa poraknamba amadi Manipur gi ngamkhai kaibe yaroi habegi kholawga loinana nupi khunai chakhodrup saram khulna sinduna
सेरामखोल की लंबी थोक्तुना ह्यूमन चेन सेमख्रे थौरम असिगा मरी लेनना नुपी खुनाई चाखोटलुप सेरामखोल की प्रेसिडेंट सेरामोंगबी रानी देवीना मणिपुर थोकलिबा कांगलुप की इरांग असी अथुब मतमदा मणिपुर सरकार अमदी केंद्र सरकारना अथुब मतमदा वारोइसिन पुरक्तुना लोइसिननबा होनबियु सीबा नाबा थोक्तुना युम मई थादोक्तुना खम थेंगना अवाबा नंगलिबा सिदा हौजिक फावबदा लेबाक असिगी प्रधानमंत्री अमदी मणिपुर की सीएमना तुमिना लेसिनबसी यामनमक पेंदे हाइखे माइफागी चीफ एडवाइजर सेराम हेराजिना हाइखिबदा मणिपुर तोंगानबा एडमिनिस्ट्रेशन पीबा सुग्या यारोय मणिपुर की ngамखै काइनबा सिलकपसिंग मितै सिंगी येकनबनी अदुना कुकी मिलिटेंट सिंगी सु अथुबा मतमदा लौथोकदबनी नत्रबदी मणिपुर की मपानदा खुंदारिबा मितै सिंगनसु अकनबा खोंजंग कयामरम चंगसिलकनी हाइखे थौरमदा एनजी बिदुरानी सिंहा टीएच रोमा सिंहा न चिंगबा मियोय सिंग सरुजाखे मेगी तांग अहुमदगी कांगलुप अनिगी मरक्ता चरांगनबा थोइसे यामना लाइबक थिबा थौदौनी यामना पेंदे अदुबो अथुबा मतमदा स्टेट गवर्नमेंट बिरेना ngasi bokta kari amata haidana gi lerapase yamna pendi adu state government Narendra Modi mapa mapini ipani mangna ngasi bokta kari amata na haidana lerapase ngasi tha ama makai pharo bokta kari amata na haidana lerapase ma sinaro haibra natraga hanaro haibra ma kumai jenge haibra ado puna ma se mana control tawam thopani akoi basida ko ya samda leiba ngasi akoi gi सेरामकुंदा नुपी खुनाई चाखुलुमना सिंदुना को ह्यूमन चेंज सिमली तोंगान तोंगाबा आसाम की खुन खुंदसु नसिगी पुंग 3 की 9 फावबक्ता कोर कोमिना लाउथोकिबा ह्यूमन चेंज असि सेमदुना मणिपुर थोगिबा कांगुपि इरांग असि लोइसनबा अथु मदम शांति पुरपो ओइसनुआइना कोइ ngasiगी ह्यूमन चेंज सिंजेबा मणिपुर थोकलिबा इरांग असिगी हौरकफम असि नार्को टेरोरिज्म नि हाइबा मालेमगी मियाम दा खंगनबगी पांदमदा कोकोमे की मिडेंग मखादा ngarang सिंगिरबोंदसु यामख्रबा मियाम थोरक्तुना ह्यूमन चेन सेमदुना खोंजंग चंगसिनखि खंगनजपा अफब मखल की मिनी एटीएम मशीन पांबीबसिंगना मिनी एटीएम की दमक स्पाइस मनी की मसक नाइब डिस्ट्रीब्यूटर लखीपुर हॉस्पिटल मनाक्ता लेरिबा रोशन एंटरप्राइज ता पाव फाउनबियो मोबाइल नंबर 7002698857 नंबर असिदा असिमक कांटेक्ट तोबियो हौजिक मणिपुर थोकलिबा इरांगना मरम ओरगा अवाना तारिबा सिंगिदमक मखाताना मणिपुर की मपानदगी तोंगान तोंगान बलुप कयाना तेंगबांग पिनरी मॉनिटरिंग कमिटी लखीपुरना मणिपुर की एसटी डिमांड कमिटी दा लुपा लिसिंग यांखै तेंगबांग ख्रे अदुगा मखाताना रिलीफ कैंप सिंग दा तेंगबांग पोलम सिंग यंथोख्रे हौजिक मणिपुर दा लेबा की इरांग की मरकता मॉनिटरिंग कमिटी लखीपुरना ngarang जून की तांग 13 थांगसे नुमित की अयुकी पुंग 8 मखाई ताबदा इम्फाल की डीएम कॉलेज कैंपस दा लेबा एसटी डिमांड कमिटी की ऑफिस दा डिमांड कमिटी की वर्किंग प्रेसिडेंट लाइस्रम लोकेन जनरल सेक्रेटरी कैथेलाकपम भोगेन अमदी वाहेंगबा मनिहार का पुनः फमिनरबा मतुंग मॉनिटरिंग कमिटी की माइकेदगी प्रेसिडेंट खाइदेम कांतना लुपा लिसिंग यांखै तेंगबांगोइना कुसिनख्रे अयुकी पुंग 13 मखाई ताबा मतमदा अवांग बीओसी दा लेबा राज मेडिसिटी की चेयरमैन अमदी मैनेजिंग डायरेक्टर वांगबिजम राजेना मॉनिटरिंग कमिटी की मिहुत सिंगु तरामना ओकपकी मिफम अमा पांगथोकलबा मतुंग ngarang हियांग थांगदा लेबा कामेख्या पेमटोन कॉलेज की रिलीफ कैंप ता चतुना तेंगबांग पोलम सिंग यंथोकी प्रेसिडेंट खाइदेम कांता लाइस्रम सरत कलोइना इम्फाल की ओजा सिंह नाहकपम दाजल शांति कुमार शर्मा नंदो टेक्सम आनंद माइबम अमदी एडवोकेट एल चंद्र कुमार सरुजाकी हाइना कमिटी की कन्वेनर एन नंदमोहन थादोरक पचेरोल अमदा फोंदोरकले कांगलुप की इरांग नमरम ओरगा मणिपुर की अवा आना तारिब सिंगिदमक लखीपुर सब डिवीजन की मनुंग चनबदा निंगथेमखुल मियाम की माइगेदगी खुदै मतेक चामग यांखै खक मखाताना मॉनिटरिंग कमिटी लखीपुर द खुसिनख्रे मसिगी ममांगदा खुन्नसिगी माइगेदगी लुपा लिसिंग 13 कमिटी द खुसिनकी बसु लैख्रे हाइरि
जून की तांग तरा तरुक इराई नुमित मितई पुकैलुप लखीपुर अमसुंग अथौबा निंगसिंगलुप लखीपुर कासारदगी चटकेबा मिहुत मरी युमनाम नदिया चान आरामबम नंदबाबू केएन चान माइबम मनिधोना सरुकयाबा टीमगा Regional Indigenous Forum for Peaceful Coexistence की मियोई सिंगलोइना खोंगचेट असिगी हुमनी चनबा निमित्ता मणिपुर की वाटहौबा काचिन कोयादा पलंगाक्तुना लेरिबा नहासिंगा उन्नतुना मखोइगी अवा अनावारी सानबगा लोइना सेल की तंगबांग पिरमख्रे अहानबदा खामेनलोक नोंगसुम इम्फाल ईस्ट न चिंगबा मफमसिंगदा लुपसिगी माइगेतगी अंगम मतेंग पिरमखे अदुगा इम्फाल की प्रेस क्लब ता प्रेस मीट पांगथोकलबा मतुंग कोकोमी अमुकोना चिंगबा लुपसिंगी मियोइसिंगा फमिनदुना वारी सानरबा मतुंग ngamjaba सेल की तंगबांग सु पिरमखि हाइरे मतुंगदा एकथा मोरांग पुरेल इम्फाल ईस्ट लैतान पोकपी लाइखोंग ngamukhong lairang thongna chingba mafamsingda awana tarabasingda pinanaba numit humni chupna lup ani asiga sagon natuna lamtak lamjing khiba ripkoda sel kharasu khusinharam khre haire aroibada khamen lokta laikhidaba singi bongpamda hailei katpaga loinana minute ani tumina leiduna laikhidaba singi thawai mirelna ingna chingna leirunaba taibong mapugi mafamda thongni jaki haina mitei pukailup Lakhipur gi secretary maibam manithon gi cherolda phongdorakle UNESCO Manipurna ui the Meitei Hozai ka kusamnaduna relief material sing tangbangkhre Manipur da thogliba kanglup ki irang asida misi mina thogalakpa yum kai kaya amangata thogalakpa sida Meitei singna ahing nung thilkhaktana numit nifu mari ni chubna khun kaya ngak senduna lakle Manipur gi loijing loya da leiriba khun singbu ngak seleba village forcing maira paibi imai ben sing amadi local club ki nahasing UNESCO Manipurna ui the Meitei Hozai gi tangbangaloinana raincoat torchlight amadi anaye ki hidak langthak sing loinana chana thaknaba polam sing UNESCO Manipur ki president soyam chawbana luchingduna lubasi ki member singa loinana hakthengna chatuna Kaksing district ki Sugnu amadi Bisnupur district ki Tanjeng da yentokhi polam sing asi makha tanasu mateng pangki gani haina ui the Meitei Hozai amadi UNESCO Manipur ki maiketi ki phongdorak lakpiriba akhoi asi UNESCO Manipur ki member singi ayage sama Sam Sauba, UNESCO President when Alajabani, Nasia Kona Puzaraiba, Posay Singasi, we Maitei, Hozai Habaduna, Mating Pangirapa, Maduga, UNESCO Kusan Naraga, Mafam Sida, Koingasi, Mege Umdagi Hognalan Pada, Maitei Production, not to the late Avatar by Simino, Moromofani, the Mata, Mating Pambalak Savani, the Makatana, we Maitei Hozaina, Makatana Su, Mating Pangini Haina, a Kotakaki, Madubi, the Makata Conversary. Imalebak Manipur Kaiba Yaroi, Imalebak Ingamkai Sokpa Yaroi, Hairaduna, Narang Jungi Tang Taratret, Tripura gi Khwai district ki manung chanbada Gaurnagar Khungangda Khinduna leiriba Nupilal Mitap Mamangta Hal Naha Nupi Angang Kayamaromna Kutta Khoiru Thomai Pairaduna Imalebakta Ingtappa Poraknanaba Yai Phathongni Jakre Manipur da thokliba Kanglupi Rangasi Mahusagi Tangtu Leitaba Phibamda Poraknanaba Khunja Singna appeal tawki Miyoina Laga Manipur da Lan Hauraba Masi Imai Ben na Chingba Halaman Mipong Khuding Magna Mitaina Tabalamda Masigi Peace Lakna Bagi Apavalamda Santi Maramda Lakna Bagi Damaka Equina Equi Lepi Imalam Dong Kaidanaba Ningtamna Hajana Santida Leiba Hanagi Mawong Rural Development Organization Tolen Kuna Sinduna SSLC amadi Higher Secondary Exam da Lamdamasigi Mai Pakraba Mahiroi Singh Lamdamasigi Mai Pakraba Mahiroi Kunhumdoida Haraute Amba Phongdokre Higher Secondary Exam da Mai Paklakraba TH James N Lamnganba A Chinglemba NG Sibananda Saleha Begum Sahir Ahmad Makoi Tarukpu Pugning Thokotki Loinana SSLC exam da First Division da pass tawrakraba Mahiroi Singh H Suchitra K Malemganba NG Priti Devi N Suras S Riasuddin NG Deepika Yusuf Jamil Rezaul Chaudhuri Razik Ahmad Sadiq Ahmad Banerjee Begum Samsad Begum Kombirei Begum Altaf Hussain Safir Hussain Samir Ahmad Yasin Sultana S Sahidur Rahman da Haraute Amba Phongdokhi Thauramda Ngangom Basant Kumar Naurem Nilmani Athokpam Nilkanta Joinur Uddin
ngangom nandababu naurem harimon ayekpam jamuna na chingba miyoi singna daista phamki thauramda ngangom jiten kumarna taram nokpagi warol amadi thagat wahai pikhi khangan jabama maming leiraba gainigi specialist Dr. Yasodhara Rai thangjanumit khudingi ayuki pung 13 tabada well care medicos Lakhipur town da laktana layeng gadori kudong chaba silobinaba advance booking ki tamat well care medicos Lakhipur town ki mobile number 8134835398 number asida call to birago khangan jaba loijare nungairaba pau khu tang chikpa nerve ki anaba khwang janglin gi anaba brain amadi bp stroke oiruba singi anaba kayabu digital clinical magnetology scanning therapy na layeng ba yahale layeng asina hidak amata yaudana hakchangi cell amadi vital organ singbu mathau ningthina pangthok handuna e tongtha leiramba amot pasing sengdokpa ngamali amasung kidney liver heart amadi brain gi mapangal kankat handuna hakchang phana thamba ngamali magnetology scanning therapy asigi kanaba lobiu nasimak lengsin birago energy healing center first floor smile market central road silchar 1 nongmaijing natabada numit khudingi ayuki pung 13 dagi nungthil gi pung ama phawa layeng seri chief consultant Dr. M. Santikumar Singha, lifestyle medicine consultant, Harvard School of Medicine, USA certified, mobile number 9435070286. Agi nung binodini kawe. Agi makhong se narakpadagi chatpada problem oidana makhong se pomaga makhugi tang sida hana hore anaba se hanbe yorapase. Agi ai atopa hidak khara charabde amu henjalappadagi aina sir gi number se phangnabadagi sir da phone tawraga hangaga asisi gi anaba sini sir haibadagi sir manakta chalaga sir jengbadagi mari mangani se jengbada aigi masa se kyam jamna phai haibadoi khangni adagi zik Santi Kumar se mangom Santi Kumar se gane dadana lapani ati nungai gi ngak mari se nungai tabasi nabasi hinjana ko konung chang Bokong jang basi ni bok si chu nungai nok si chu nungai Hegi min S Manikumar Singha Rongpur dagi ni aigi khuru anigi chik sabagi problem si matam kuina dagi lerakle Dr. Jenghanba kaya jabak punmang jenghale hitak langtha kaya chajare adum pungpa phabang amkhide energy healing center Dr. Santi Kumar ki chamber da laksaduna ma katana jaraba matung da ngasi numit 30 rom pharakle aina magi makhada dilayang jaba hujik phawgi manungda aigi khuru chiklamba problem leramba mayam adu aidi phabaga manare kharni gi matungda di aigi khuru problem si mapung phana pharagani aroibada maruiba pau amukhanna huran khiba gari phabagi khongjangda kasar police na phagat khiba bike masing nipu sukre silchar betukan de sluice gate ki akoibada CRPC ke section 194 ga tingba thamjingkhre koko migi lamjing makhada malem sin bethungna pangthokki bagum ngarang Barak Tampak ki mafam dasu human chain semduna khongjang sangsinkhre Manipur da thokliba irang na maram oiraga awana tarba singi damak makhatana Manipur gi mapandagi tongan balup kayana tengbang pinari amasung Rural Development Organization tolen kunna mahiroi kunhumdoida haraute amba phongdokre Lakhipuronline YouTube channel gi Khomjinba Pao sandok jaba ngasigi oinadi matang asida loijare